paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nakmanood na imas amasida. Ay na, Inteng. Dinengdeng amarunggay daytoy lot-lotwag apangaldawan ta. Ano di mang angot ko ngay nga raw, naglutluto iti na imas. Na. Ada ayamot. Ay, nanay. Papanam ngay. Ay, Mangantan. biro kak di paggap-gapuan da di makapabisin ama ang angot ka. Na. Di nang manin amarunggay. Makauma. Maangot ko pala dahil dyan ka mabisbisin na kaon. Di ko'y mata. Dito iti paggapuan na. Anday ka, anday. Kumong para ka pa imot, pare. Si ka gayang paray. Kunak no si ka di na banglo amasida. Sorry Saan ka nakita? Apay kumasaan na ka nakita, pare. Apay, papanam. Ay, agawid ako na. Mapanak mangan. Aguray ka. Hindi balayo ti paggapuan ti mga angot ko ana imas amasida. Sa dino pa'y kumangay, pare. Isukay ti sursuruta. Umay ka na. Makipangan ka, ni balay. Babalin! Mabalin. Agkumpari ta nga ron, pare. Intang haro din naman. Ito yan, nakaluto ka. Itay pay. Naimas ngamin kanukay, tilot-lotwag. Uwan man. Kat makipangan, ni kumpari ng inteng. Mabalin, mare. Ay mapalin Kapitan. Sigay. Agtugaw kayo, taidasaran kayo iti kaninya. Oops, ba? Mainaga. Kunak kahit, pare. Naimas di si Dan May. Ito yan. Ano tinluto man naimas amasida? Day taman, sang-sangun niya. Ayan na. Dito. Dahil nakamalokong abasay. Uy. Bugong mo dahil nga dakalaman sina. Anuin mo dahil ngay. Iso day ta, tisidaan. Anya. Aguray ka. Saan dito iti paggapuan di naangot ko na imas amasida aparay. Saan aditoy, Kapitan? Kita balay ni Kwarog. Mapanak nga ron. Ijayo! Umayak man may paray. Nagkuna sumurot ka? Mapanak makipangan iji balay da kwarog to yan. Saan ka pumanaw? Asino nga'y tikadwak ang mga no pumanaw ka? Kaputasan anay mas tisidanta? Ibati na! Nagkuyog da kapitan ken kabadong ang nagturong ni tabalay ni Kwarog Maray. Apay, anapan da dita? Jakman amaw. Apay, awan kadwam amangan. Ay, awan nga road. Nalamiisan jay dinengdeng nga inlutok. Ay, nagpartin sa ngamin ni Kwarog iti manok. Isu nga road tinapananda. Masayop ko pa dito'y tersenak julot-lutuan ni Kwarog. Ay, uray siya nga road. Ay na, nagbangla. Ay na, makapabisin pa'y ki din. Agparti akto mamut iti manok. Ay na, nabsugak. Ay na. Nabsugak mo't paray. Ay, agawin daksan. Agawid ak mo't na. Ada pa nga min aramidak mo't iji barangay hall. Kanya kay taramida medya barangay hall, paray. Ado si Kangay. Ay, mapanak mo't agbangkag, paray. Malangarod. Intangarod din. Tanabsog tamit din. Mala, mapantan, paray. Ay, sul! Nanganam? Napan kami di balay ni Kwaraw. Adobo ang manok tisindabi ko naman. Ay, di ka lang mabain. Adamot si daan dito'y balay. Angam iti pa'y lasabali tinapanam. Napan ka nakipangan. Ay, mas gayam ti si Day ni Kwaraw. Amumad adyak kaya tinatnatin. Marunggan. Dapat na itagay. When angam nasustansya ti marunggay. Ay, mapanakit din iji barangay hall. Makapanunot ako na nalaing. Tanaimas ti sinda. Nay, apay nakapanimid ka dito'y lamisaan to yan. Inururay ka sumangpag. Ay, nanganakaon. Agkalonkon kan, taginaw kan. Kunak amangan ta dito'y balay. Nabsuga kaon. Mapanak ko, nadya bangkag kaw. Makilaban man nanday to inapaw. Agisagana ka ngamin mo't dyan na imas amasida. Di nagpay among ay aywan nga asawam.
Sak paya mabanbanog nga berbero. Pag sidan naklaang iti puguaw kang kalamansay. Ay, di naksamit tin ay ayatan tuya. Agluto akiti naimas ama si Dainton bigat, kukumare. Ay kat mangtad ka maangarod marikwanang. Ay na, wun nga rod, Maray. Padigwan na kami, Ay, di kay kayat nga ikan. Day, apay mag. No ikan kayo, dagitin tumala asawa yu ti makakadaw. Awan, pudno day ta nga imbaga, marikwanang. Ay, tulang tumatla ti ibati kanyak ni Inteng. Makita yaw, ti kasta nga aramid dagiti asawa yaw. Ni badong kaw, iba't tiyanak mo, ang digulaang. Iso nga rod ako nakadi kay ikanan. Ngam, dito'y balay ti panganan yaw. Anya ti makunam, marituyang. Ay, biro ka nak, ani badong kaw. Ang, sige, dituyak mo tin balay mo amangal daw inton bigat maray. Sisyon mi ita. So mapana ko ni barangay hall. Saan kan nga agawe, dinton aldaw? Pa saan? Jak agluto. Mapanak makipangan iti balay ni Marikwana. Anya? Ay, padasumot ati agluto iti kanam. Sakti agluto iti kanak. Win italaeng mo? Anya nga tilotwat. Ay, kat makaamo kamutin Warag. Nay, apay ang gail. Ay. Kasla di ka matan makaisam. Diyak kaya to umisem. Tawan agluto iti kanak. Nyanti ngay. Ada ka no papanan na. Ay, nakaluto kan. Agluto ak pailaang. Ay, ilak aman na kon. Anya nga ti sidaan. Naimas Ay, makipangan ako. Mayat gayam no datayo atalo ti agsasango amangan ko kumaray. Ewan nga ron, Mare. Ay, pinasangwan na tapay iti arak ni Marikwana. Kakaiso na nga italamanin nga agsasango tayo amangan. Ay na, kanayon kumaakas to'y marikwanang. Ay katda kayo ano kaya tiyaw? Ngam, nyapay lati aramiden tayo ngay. Ay, mangan tayo manun Ayun Ay marikwanang, mabalin nga yawidak ni badong ko iti sidaan na. Ay, nuyawidam ni pari badong iti sidaan na. Ay, Marikwanang, mabalin mo't nga rod ayawidak ni Inteng iti sidaan na. Ay na, no yawid yu ta si daan tayaw, awanan ati si daan tayaw. Mala, saan nga rodan? Ala nga rod, sidaan tayo amin ay. Ngay, antan si daan ta. Manok manin. Amok ada itu iti paborita. Ay, wala. Parcen ta nga roday. Parchemon. Ha? Di naktulungan. Si kalatan tas si kapayan timang luto. Si kantumot nga rod ti aginaw inton madamdamaa. Si kalatan. Abay ngay. Dakas nga ibabaon ti angkel. Aya? Uwin. Kapitan pa ibaon mo. Sige. Inak nga rodan parcen da ito'y manaw. Nabsog kayon, kukumaray. No siyak, nabsugak talaga. Jak amo akan ni Marituyang. Ay na, nabsugak mo, maray. Nabsog tayo aminin. Agawid kami nga rodan, Marikwanang. Ay, kukumaray. Ayan tay dua akaray kay anabati tayaw. Ne. Ayan na ngagpaisaw. At dalaang mat dito malukong itay. Na, ipakan ko kumaiti asok dayjay. Ang naawanan na kat, baybayan yun. Ala, umuna akon nga agaway ko kumaray. Nagkapuam. Na, apay aban ni kesanak ngay. Nabisinanak. Di nakpainluptuan iti ka nagsagbay ka apim manaw. Ay na, di ka kadiagong. Tainyalaan ka iti sidaam. Ha? Anya day taas si day? Ay, mabitla nga. Imbulsak kay. Ha? Imbulsam? Nay, inlibas ko lang ang inala. Dayta. Ha?
Dua akaray kay ti manaw. Apay nga uray la dimakkel dagita matam ngay. Ipasidam kanyak dagita karay kay nga dapay kukuna. Na, agreklamo ka? Ay unay kamot tin tuyang. Iyawidan naklang arodain. Karay kay pay may. Bag kumamit ano nalukmag. Kaya't mawon no saan? Di ka katagyaman tanyalaan ka. Ay jak kayat. Oh, wag pili-pili ka. Imbag kumano at datarakan mo ang manok ang mabali na partsyon. Ay, sugak. Nanganam. Ay, di balay ni Kwarog manok ti sindami. Nga, Ay na. makadlawa ko na. Ah. Kanayon nga agparte iti manok ni Kwarog. Ang awan mataraken na amanok. Awan aya? Awan mat talaga. Yay. Kanayon ka ijabalay na. Ngam di mo amo nga awan taraken na amanok. Kunak ano, ado ti tarakan na? Mapan ka lang makipangpangan. Na, pangalalaan na nga ta, kadagit ti parpartsin naman haw. Nay, apay ngay asyak ti pagdamagam. Damagam akan ni Kwarog. Ay, imbag lakit din tawan tarakan mi kinibadong ko ang manok. Awan ti alaon dagiti agtatakaw. Ay, oray tenga ti aldaw. Adda ka no agtakaw iti manok, mare. Sa anak amadanagan, Mare. Iso amitingan minto dayta. Ibagak ka ni kapitan, tadayta ti pagmimitingan may. Ay, rumbang laeng. Iso adag iti manok kaw. Yung nagkunto amin na narigatan ti matakawan. Kapitan, i-report ko man ginatakaw ang manok ko iti naminsan ngal daw. Na, nagado kayo na natakawan iti manok. Kasano uray nga ti aldaw, adala tagtakaw. Ay na, nagturo din dagitang agtatakaw. Uwan nga rod. Kapitan, edi naminsan, ada nakita ka nakatalikod a lalaki anang kamat iti manok may. Mabigbig mo? Nakatalikod nga rod, kapitan. Kasano ko mabigbig ko? Uray nakatalikod ko nabigbig mo lakta ko Nakutong, kapitan. Natayag. Ababa ti buok na wano at daw. Kalbo. Kalbo? Uwan, kapitan. Asino ka diti kalbo diti barangay tayo? Ado mala. Maamuan tayo to. No asino day tang agtatakaw iti manok. Natayag ka na, jay agtatakaw iti manaw. Ay, baglaki dahin ta sa anak anatayag tuyang. Nakutong ka na. Wine, nakutungak ang sa anak anatayag. Kalbo ka numag. Saan damag ngayon bagang agkalkalbaw? Ay, talaga asaan asyak dahi ta. Talaga asaan asika. Tainal daw kamat amapmapan ijay bangkag. Kitwine, no siyak ti agtatakaw iti manaw. Inal daw ko man ang manok ti sidsidain ta. Isu asaan ka madanagan. Tasan asika dayta. Wine, talaga asaan asyak. Nalinis ti konsensya. Saan ani badung kaw ti agtatakaw iti manaw? Nagkunang amin nga iso. Awan matibagbagami nga iso ti agtatakaw. Bagbagak laeng nga tapno saan nyo apabpabasulan ni badung kaw? Maribanang, pabpabasulam ayan ni badung na. Nay, saan may? Saan mi matapabpabasulan, mare? Sino nga nga ron ti pagchichismisan da nga agtatakaw iti manaw? Awan pay. Nakutong kano di agtaktakaw iti manok. Nakutong, anatayag. Kalbo ka na. Sino nga agpaisaw? Nagturod nga raw, tauray aldaw kat agtakaw. Sino aya dagiti mahilig nga agsida iti manok dito'y barangay tayo? Ni Kapitan. Ay, di ka agsasaw iti kasta, maray. Mga no adda makangagkan ka. Kat ibagada nga agtatakaw iti manok ni Inteng. Wanmat nga men, mare. Narigat agpababasol nga awan ti pamanagnag. Ni ngay nga takwaraw. Ha? Aywan, mabalin ani kwaraw. Nakutong natayag. Wan, nakutong ka natayag.
Ni kwarog daytan. Na, kalbo mo't gayam ni Kwarog anya. Wen tanagpakalbaw, tado nga mintikuto na. Ay, nasken nga imbestigaran da ni kwarog. Apaya pinayaban na kang kal. Imbestigaran ka. Anya nga iti basol ka. Ay, agpudno ka man. Sikatagtakaw iti manok ada. Hoy, saan mo't Saan ko nam ngam lumablabaga ka? Ha? Kasta dagiti agul ulbod. Lumabaga. Wano, ngumisit da. Kuha nga minangkal. Kita am day tanga aramid mo. Tinaklaim babae nanin. Si kamot nga men. Ha? Ti kayat mau. Agsida ka kanayon iti manok. Dinang tiliwa ko iti manok ti karuba. Natasak pa yung tipabasulam. Ala, agparinto man ka dita sango ti bigaaw nga dabalatong na. Ha? Agmalmalam ka dita. Kahit kalpasan na. Mapanta iji presintaw. Angkal, kasanak matan ha. Di nakdusaan. Talo lang mat amanok ti tiniliw kaw. Kan ado pa iti sindam. Ay, kwarog. Amumat adagiti nagbasol katrumbang amadosa. Apay ngamin, tanagaramid ka iti dakes. Tanod ka pa'y matngaron. Ala, sige. Dinang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman ka rin, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manyen, asukimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga inkam ipaay kada kayo. Ket syempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Marikwanang, mabalin adito'y tersinam ti pangurayak iti i-deliver da nga order ka. Ay kat mabalin lata Ay, damagamon no anya di order ko maray. Amok, malukong, tawan ti malukong yaw. Nasaya at mat no nag-order ka iti nga dosena a malukong. Tapno saan ka abulod. Saan amalukong di order ka? Ay, amukaw, bandihadaw. Tawan bandihado yo kahit. Di bandihadok abinulod mo ide, di mo pa insubsublay. Make-up cake di in-order ko maray. Saan adagi ta ibagbagam amal-malukong kas kada bandihadaw? Na, ananwam ti make-up cake. Siyempre, pagpapintas ka. Na, anyalaangan nga tilangam, nag-make-up ka, marituyang. Ay, kat pumintas ka. Kaya ko ti umubing maray. Na, tapay akayat mo ti umubeng. Kasana isuksukat nakmat ni Badong Kaw. Aniya? At damot nga minin ka good night na no kasta maturog kami ti rabay. Ay kat sika kumaati ka good night na. Saan nga raw? Saan mat a good night ti baga na kanya? No di ka... Ay! Agpaigid ka man si Katuyang! Na. Kuna na. Unay matikas
kapitan. Un nga rod maray, ay nano maminsan, kastoy tibaga na kanya. Ha? Ijay kasalas amaturaw. Na, unay maten. Pasaray bugkawan nakpaino ka. Ako na. Hay, nagadawm ti kurot-kurot tarupam, san kan akayat. Una na. Ibagbaga na ti kasta. Un maray, ay na, agkakasakit ti bagbagana. Nagsakit adenggang na. Ni, mare. Adda nakamotor asim mardang iti sangaw. Isun samo day tantay order maw. Sabda maw. Ammo ayamat ni Marito yang ti agorder iti online. Di nagtupay ammo ti text. Impa-order na kano ije kaanakan na. Anya ngay nga rod kano ti in-order na. Make-up kit kano. Ay, makapakatawa mat ni Marito yan. Katno isuksukat sa kanon ni Kabadong. Ay, kasano asaan da nga isukat. Kat saan mo't nga may ngagsagsagaysay. Di ba'y kat agdiramos Win nga rod. Jay palda na idinapalabas abulan. Iso pa'y lati palda na aging gaita. Ay, no kasta, saan ko mga rod a make-up kit in-order na? Anya ko mga rod ngay. Ay, kapalda mare. Ay, win anya. Tapno sukatan nan ti palda na. Tuyang, nakaluto kan? Ang luto akpay lang. Anyaya ti araramidem di taunag. Ay na. Ay. Nag-make up at laing badong. Ha? Alaliya, ay may kan ba daw? Ikag batbate. Ay na, may kan. Unay mo't day taabutang mo. Ay na, nakabut-butang mo nga mintilangam tuyang. Ay, kunak no pimentasa. Ay saan tuyang? Ad-adda alimaad ka. Ikatam day tamikam mo, tadi kakit magibabain. Nay, apayin na na to yan. Agsangsangit ka, may. Ay, talagang agsangsangit ako haraw. Apay aya. Kasalaw. Di na ko naayayatan ni Tata Mabadaw. Apay ngay. Gapo siguro tabakit kan. Napunon iti kurot-ret day tarupam. Siguro Ay, gayam. Ayan ni Uncle Mau. Aday di barangay haul. Mapanak man ijay. Tay bagak abagbagaan na ni kumpare na. Tapno di nakisuksukat iti sa balay. Ingkan. Nalaing amang bagbagan ni Uncle Kao. Kanya ba na ti parikot mo, maray? Awan manan bagas siya? Iso nga umay ka manan dumawat dito'y barangay hall? Saan aday tati parikot kaw, kapitan? Siguro, awan igatang yu itisidaan nyo kung ni pare ba daw anya? Day tati problema, kapitan. Tisidaan nyo? Ni badong kaw. Ano ti inaramid na ka? Di na kun kay kayat. Isok-sokat na kaw. Nagloko mo din ni pare ba daw? Ay, bagbagaman, kapitan. Sige, bagbagaak man da dya pare ba daw? Tataba daw. Kasarita nakakano ni Uncle Kao. Mapanak mo't talaga, ije balay da. Amam akayat nakamakasarita? Wait, tadanas kin unay apagsaritaan may. Ay, jakla ko mga rod imbagbagan. Paborito na kahit akong paray. Heh, kita maun, dahito pagsangwan may. Anya ngay daytan na balkot iti paper bag. Makabartag daytoy, kwarog. Aya, Mala, mapanakaon. Di mo ibagbaga kininanam atuyang, tinapanak, no agdamag kin ka. Wait! Parinteng, umay ka man, pasyaray. Di nakman isim-isim man tada basol mo. Ha, pastor ka nakpay ka di, pare. Sa mo ibaga ti basol ka. Sige, Agmay-may sakan samot, pare. napan ngamin ijay ilin ni Banay. Ha, nukas ta, aginom ta. Anya? Apay? Anya day na balkot nga awit mo.
Ako ha, mainom na ito'y paray. Kitain. Painuman na. Hada pa'y pulutan ta ah. Siguro ka tayo bagak pa iti basol mo. Ayun na niya. Anyaya ti basol ko paray. Isuksukat mo kanumad tayo ni Maritoyang. Ha, nagkuna. Ni Maritoyang. Ada ka na umawawag kin ka iti rabi ay. Patpat yung day ta atuyang paray. Na, kundi mo ka no dungdungwan. Kuna naman ang day ta, paray. Di mo saksaktan atirik na paray. Madi. Sino mo tisan ang mauma paray? Di pa agdigdigaws. Di pa agsuksukat. Na, di ibagam nga agdigaws. Sakti mangibaga. Wala Anya. Bagbagan nakpay ka di paray. Taagawi da kaon. Ipanaw kon dagitoy arak ang pulutan. Ops. No, Ah. paray. Agtugaw kan. Iso may tikonak. Mala, rogyan tanda ginom paray. Makapabisin di lutlutwam Maritoyang. Ay na, ilutwak man ni badong ko iti sidaan na maray. Sidaan na laang. Wala, uray ag sidaak iti bugo nga inaldaw. Basta naimas ti sidaan ni badong kaw. Nay, dungdungwam gayam ni kabadaw. Iso ngamin ti balakad kanyak ni Kapitan nga Aramidag. Tapno saan mauma kanyak ni badong kaw. Agkatwan nasaya at dayta, Maray. Nakaluto akon maray. Urayik laangan dito'y tersinam ni badong kaw. Ay, Maray, Hmm. di mon samat usaran dya in order mo make-up kit mo. Sana takabutang nakmat ni badong ko no make-upak. No kasta, saan mo bagay? Ay, bagay ko matikunak. Jakman amukin ni badong ko takabutang nakmat. Nala, di mo ipilit tag make-up. No kabutang na ka ni kabadong. Ay, tingamin rumbang aramidam kat kastoy, Maritoyang. Oh, anya day tamaray. Kanayunam tagdigos. Apay, madlaw ay asa anak nga digdigaws. Ay, pirmi madlaw di tapay udmo. Ayun anya. Daytoy kilik-kilik launay. Wen, isong agsukat kamot. San pa'y mo't anarugit daytoy paldak, maray? Anya saan? Nalabagan sa tikulor tapaldam ide. Angam nang isit meten. Ayun anya. Ay na, saan pa'y amadlawan dagiti sabong na, tanagbalinin a brown. Wen ata puraw ide dagita sabong na. Ay na, naimbaglakit din taimbagang maray. Ay, Na, agyaman ak marikwanang. Barag, nakitam ni tatam abadaw. Nakita? Nakakitaam. Hindi balay da angkel kaw. Ay, bagbagaan na siguro. Naginom dakit di Ay sus, narigat no makainom ni badong kaw. Kwaraw, di na amo ti bagbagan na. Isunsamot day ta sumungad. Ay sigay tay naksabtan. Ay, di namanin amo ti pagawidan na. Napay nga agpalaod matan ni tata ba daw? Ay, kunaktumat kan ka, naulawan. Ay, badaw, papanam. Agawid ako na. Ay, saan adita ti balay ta? Saan aya? Saan? Ditoy. Agpadaya. Dito'y matiamaw. Kaya nagsamot nga iyaw awan Ay na, talaga nabartekan. Aguray ka man. Sino ka? Na, kita am dayta. Di nakpay mabigbigan. Una yan nagpintas ka, miss. Nagsiksika mo tinabalasang. Artista kan samat. Artista ka. Nagsilang dayta atidog abok mau. Wow. Ay, ijak pa'y nagsagsagay-say ba doon? Miss. Agdit taman kidi. Ay, un,
Nagpintas ka talaga. Wow. Nagbanglo ka pa. No talaga nga isuksukat ni pari badong ni Marituyang. Apay ngay nga rod ang nagsuwit da. Uwan nga rod nakaholding hands damot a magmagna. Nakaisam da pay ado ha. Kas lapay ki di teenager da nga agin inarem. Win nga rod. Kasla ka da kami kaniinteng ide, Mare. Ha? Nagsuwit kami ide. Agdidit kami mo't ide. Ay, no siyak, awam pay laeng ti kasta maistoryak, Mare. Iso ajak pay lagtagtagare. Ay, Kate, agbirok ka nga minan iti kaswit mo. Badang, inlutuan ka itinaimas asida. Apay nga inlotwan nagpailaeng. Ay, siyempre, ijak kaya't amabisinan ka. Si Kanti mangan. Ngaming, nagpintas ka. Ayun ang niya. Ay, Laputan na pintas ka. Saan ka akayat ang mabisinan? ayun Kaya't mau, tasubwan ka. Ay, saus, may mayat mananay. Ala, nga ka nga rudain. Unay nga ka. Kat nakapinpintas ka lata. Ayun na yan. Ay, saus, mayat gayam no mabartek ni Badong ka. Amok nga umay nakong tanmare, ta pinalubusak nga agbartek ni pari Badong. Wen nga road kapitan, na barbartek ang nagawaid. Imay ijay balay, kat kuna na siyak ta pare. Di pinagbigyakan. Ngam sa anak nga agunget, kapitan. Umayak kiti ag tingkir. Apa ngay? Una, tay di na bartek ni Badong ka. Panagkita na kanya, kit artista. Nagmayatan no kasta. Wen, kapitan, kuna na pa'y asyak ti kababangluan. Kit sa anak mo't anagbangbanglaw. Mayak nga rin numabartik ni pari Badong. Wen, kapitan, siyak ti kapintasan para kenkwana numabartag. Tuyang! Tuyang! Aglutluto Itimplahan ako na iti kapay. Umayan! Darasam! Ay, nananay, ato yan. Nagbayagan. Among mo't abiro kag ti kapay no makaringak. Masapul pa nga ayaban ka aya. Ay, naintimplaan ka lang nga rodan. Kay nakaluto ka. Ay, katulong latta ti panang tratong kanyak no saan ka nabartag. Hingka makigapas. Tapno at daigatang ta itisidain ta. Kahit si Kangay, Mapan kumanan pasyarin ni kumpari nga inteng. Taginom kami manain. ay tulungan na kumaang agtrabaho. Agreklamo ka ta kita. Isukat ka no agrekla-reklamo ka. Napanmanan nakigapas ni Marituyang. Wen, Mare. Iso jay tinaulan ti aso me, itay parbangon. Ay, kaasimot day di ako marita, Mare. Nagdadakkel ti rangyad ti saka na. Gapo iti kinagagat nang agtrabaho. Wen nga rod kat nimot pari Badong, napanmanan ijay balay me. Aginom da kanumanan kan ni inteng. Ay, may mayat sano kanayon nga agbartag ni Kabadong. Tapno saan nang apaan jay kumarita. Di kan palubusan nga agsyat pare. Apay ngay paray. Paray. Eh, At daawit ko nga arak kin pulutan. Di pa'y numanain. wen ata bagbagaan ka ita. Ay, jak kasapulan ti pamagbagan pare. Ay, di mo matan parparigatan ni Marituyang takakaasimot pare. Agasam nga ita isupay ti paggapasam. Inton sumangpit, isupay ti paglutuam.
Saan aya adagita ti trabaho na, paray? Win, ang amsika ngay anya mo ti trabaho. Ha? Uya upay, asaan nga agdigdigos? Kahit iso mo ti mang bibiyag ka. Ha? Pudno mo't paray. Sika man matiyag malmalim ang makigapas. Ilutuan na kantupay laeng. Isupay ti aginaw. Awanan panawan ng agdigos, gapukin ka. Ay, talaga asika pare. Bagay mo tinagan mo abadong. Ay, agawid ak manlangan, paray. Nasaysaya at pay. Tayong katulungan ni Marituya. Ay, day takot tatabadong. Nakangag ka manen kini kapitan. Naglaing ka nga agreklamo ngam di mo matulungan ni Nana Toyang. Ay na, ipatag mo ni Nana Toyang, tapat-pat gan na kaunay tatabadong. Si kamat Nana Toyang, agdigos kan agsukat ka ngamin akanayon. Itikas na, saan amapukaw ti amor ni tatabadong kanka? Ala sige, dinang tinagibusan ti sabalipay nga istorya, anaa daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labi na tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman ka na iting kay panagdangay. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan toy kakaysuna. Dawanen nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Ipos ko man, dahi ito'y picture ko iti pisbaw. Bareng ado ti aglay. Nagtairak kay di tawi. Dahi ta. Ipos kaon. Dahi ta. Nakapusain. Urayag no adaglay. Ay, madam. Kita umitlatan day ta silpon mo. Wain, tuyang. Impos ko di picture ko iti pisbaw. Urayag no adaglay. Ay. Siyak man mag. Alaan nak iti ladawan. Taipos mo mo't iti Facebook. Sige, tuyang. Agtakder ka, di ta abay ti TV. Umisem ka, kun ilukais mo nga ipangato day ta kamisitam. Tapno agparang day ta pusag mo. Si kamot, kababain mo't. Sige, kit Dane. Adaw ti aglike no kasta teramidam. Sige man laungat. Sige. Hey, May isa. Dua. Talo. Maya, tuyang. Ay, ay, sus! Anya ti katawa am dita cellphone mo, Enteng. Ni man Marituya. Kita ti picture na dito Facebook. Kita dita. Ha? Sus! Ay, una yan. Di la nagbainan ni Marituyang. Impakita na mo't tantipusag na. Huwag nga rad.
nagalas abuyaan ta, kuret-ret ti kudil na. Na, Kasla sapot ti lawa-lawa, dagiti urat ti tiyan na. saan aday tati kita, Inteng? Ha? Ay na, nagalas tilangan ni Maritoyan. Daytoy ngay, ladawan mo ni Marikwanang, kaipupos na launay. Ara ko po na jay istaptoy na ate dibir. Dayto ni. Ay, mayat! Ay, aglike ka, Inteng. Mayat tiladawan ni Marikwan ang mga arakop iti staff toy. Uwan nga ron. Ilay kon. Na, Adoy pa tilay. Saan Ay. nagayam? Nagadupay magayam ti impos na dito'y Facebook. Kita. na, anya ngay dagita nga post na. Bili na kayo. Ay, dagitila ko na. Na, Ay, ilay ko akas. Labda! na, Salbag! Salbag kayo day! Heh! Nay, apay. Ay, Asino ti kaguram? Awan pa'y nag-like iti picture mo nga impos ko iti Facebook, tuyang! Heh! Anya? Uray dagitila ko makaruba. Nagmayat may ti picture mo. Awan ti nag-like. Wan nga agpaysaw. Heh! Idinto tanagado ti nag-like iti picture ni Marikwanang. Ara ko pa na lang may stop toy na. Nagadaw ti nag-like. Wan nga raw. Ha? Nag-like ni Parinteng. Nanay. Nag-like mo ni Kwarog. Nag-like dagiti daduma karuba tayo iti impos ni Marikwanang. Apay ngay ba daw? Ay, madi ah. Maditikas tayo ang mapaspasamak. Napimpintasak nga dayaw ngam ni Marikwanang. Anya kamitay Kwarog. Ngay, apay tataba daw. Kapungtot naksamay. Apay, di mo makitkita dagiti ipupos ko iti Facebook. Ha? Ay, abda. Makitkitak tataba daw. Apay anya. Nagalas ti ugali yo akaruba. Makitkita yung magayam dagiti ipupos ko. Nga mapay adi kay aglike. Ha? Kasla saan da kami akaruba no kasta. No ni Marikwanang ti agpost, aglike kayo adagos kinkwana. Kwan tataba daw. Kaslawan amoyaw, kwaraw. Aglike kayo mata, kadagiti ipupos ko. mayat mat dayto impost ni Marikwan ang alako na, Inteng. Kanya ti impos na. Paltat kan yellowfin. Ay, Ah. nalaka mo ti per kilo na. Kayat mo tagumatangak iti si daan ta. Sige man nga ron dungaw. Ay makasidsida ak iti paltat. Mga laka iti may sa kilo a paltat. Kaya may sa kilo mat ay yellow pen. Sige, free delivery pa'y kanaw. Basta dito barangay tayo. Mayat ah. Mala. Agorder kam. Sige, Inteng. I-chat ko ni Marikwanang. Ta-i-deliver na dya orderan ta. Just kay nagalas akit kitain dagiti popos ni Marikwanang alako na. Makauma. Day tamo la negosyo na ti ipupus na. Makaumang agpaysaw. Wan nga raw. Hay. Anya nga tano'y black kulangan ni Marikwanang. Makauma kit kitain dagiti popos na alako na. Kasano nga inumaamuan na nga in black ma. Anya ko ma. Jailan negosyo nanti makitkitak dito yung newsfeed ko. Hay na. Mauma ako na mangkitkita tuyang. Ay kitadalatakan ka day taa. I-black mo ni Marikwanang. Ay, saan gaya man, tuyang? Apay ngay ang nagbabawi ka amang i-blackin ni Marikwanang. Amo ka ang taramidag. Saan ko pa nga i-black? Anya nga ron taramidam. Basta, makitam tao, no nya taramidag, tuyang. Nagado ti nag-order iti paltat kan yellowfin alako ka. Nagchat ni Maribanang. Kan uray ni Kwarog. Agorder mo't iti paltat.
Mayat day ti an napanunot ko Ipost ko laeng iti Facebook dagiti lakaw. Adon ti gumatang. Ay kita ag mampay no asino dagiti nag-like ken nag-how much. Anya day ito ipupos ni Kabadong? Awan serbiti gaget no agbaak mait. Inikan na pa'y iti emoji na nga agguy-guyab. Ay, asino nga iti pangibagbagaan na? Saan man aday tati panunutag? Inakit din i-deliver dagiti order. Anya pa'y lati ar-aramidam inteng. Mangankan Ay, mabit lang dun Ta picture man day talinutom apaltat. Kalpasan na. Ipos ko iti Facebook. Kunak man, numabisin kan. Ay, una umpay la dayta. Ipos ko laeng met ana imas ti sida ito. Mabit lang ta picture Picturean ka. Dayta, talpasan. Ipos ko iti Facebook Guri ka Adda nga tamat ag-like di ta impost mo, inteng. Madaman kan awan. Ayos lang. Saan nagmadakas lakan ni pare ba daw? Nasakit din akam na. No one ag-like, iti impos na. Lastog apare inteng. Apay, anya tinakitam di ta Facebook mo. Pasikat at talaga day nga inteng bating-teng tuyang. Impos na pa iti sidain na apaltat. Nan kita man. Ay nagado tinag-like. Nagado pa'y tinag-comment. Wing nga raw. Dagiti awanan bain. No siyak ti agi post. Awan na pulos ti ag-like. No ni parenteng. Nagadaw. Nagado pa'y ti ag-comment. Naimas mo ti sidain ta ita. Anya nga tano iposta mo't iti Facebook. Sige tuyang. Picturean tamit ti sidain ta. Ipakita tamit ka dagiti tao. Anaimas ti sidain ta. Ang galinteng. Kita man timpos ni Tata Badong iti Facebook, Kita man. Ay, ang damutin. Kababain. Yay. Hindi kapapilbit ni Marituyang. Uri la bumbumsog ti pingping na. Basaek man ti kapsyon na. Umay kayo. Mangan tayo. Kanayon naimas ti si dami. Ado siguro ti kwartada, Anggal. Yay. Iso ka na yun na naimas ti si Dada. Siguro Ay nagalas akitaan ti langan ni Marituyang amang mangan. Ay nakapapil. Sapay nakangangamot nga raw. Makit-kita diyan na po. Ijingiwat na. Kita man no adon tinag-like iti impos mang padaw. Why, tuyang. May sa tinag-like. Asinaw? Nilaang lakay ang kwan tinag-like tuyang. Ay, just kay. Kasla saan na makikita dagiti karuba dagiti ipupos ko. Un nga raw. Kaslaawan amuda. Dagiti awanan baeng. Ay, i-block ko langin ida tuyang. Nang runa ken inteng bating-teng. Kwanang baak ken warog karag. Isuda ti ag-post iti Facebook. Nagado ti ag-like ken ag-comment. Sigay, i-block mo idan. Uray jakon ida pampansinan. Wain tuyang. I-block ko man ida. Tapno agsakit tinakam da. Anggal, jak meten makit-kita ti ipupos da Tata Badong ken nana tuyang. Anya kuma. Kamangan ba't no im-block na tayo na? Taura siya kitawan ba't makit kita. Saan ko na-print iti Facebook ni Tata Badaw? Amangan no at dati sakit tinakam na kadatayaw. Rami din na ati kayat na. Facebook na ba't dajay? Awan matidakas na no i-block na tayo. Aramid la iti sakit ti ulo na. Sa bagay,
Facebook la day ta. Apay ko mga sakit tinakam mo. Umay ka. Mapantabit iti munisipya. Ha? Ikakapagandaran tayo tricycle mo. Sige, Angkal. Marituyang, di ka mat umay gumatangan dito tersenak. Awan amok akaruba. Nay, agpupungtot ka matan, Marituyang. Apay, da kayo lang ayati tao dito lubong. Tao kami mat Anya ka tinday tangay bagbagam. Da kayo lang hindi kay kayat ti tao. Da kami kinibadong. Saan nyo apan pansinan? Ay na, Marituyang, di kan maawatan. Anya dagita nga ibagbagam aya. Ay sana balay. Tasan kayo matan makita iti Facebook. Na, In black na kayo ni badong ka. Nang runakan ka. Makauma dagiti ipupos mo ang negosyo. anya? Nagasam, nagaduti ang comment kan ag-like iti ipupos mo. Idento tada kami kinibadong ka. Awan apulos ti ag-like kan ag-comment. Marituyang, anya ka tinday Why tanga. namaw? Pasikat kayo, tada negosyo yaw. Na, Ha? Manumot lati matubtubom iti panaglakom iti paltat kan nyelupeng. awam madakes na no ipos ko dagiti lakok, Marituyang. Ha! Manipod ita. Saan na kaw nga umas asinag ka na kayaw? Puutam daytoy nga ibaga. Anya? Oray asino ka na kayaw? Saan na kaw nga umasinag? Bumaknangak tulanga. Talipatan kayaw akaruba. Ha! Na, Ay, paribadang. Umayak ko Ay, di na kasarsarita. Adda ko maibaga. Di ka mamaw. Apay ngay? Ditakan! Paray! Na. Kanya nga talaunay ay tinangguraan na kanya. Tinakmutin kaya takasarita. Mura ni Marituya. Ilikliklikan na. Kaslapay katawan nakita dan ataaw nagsasabat kamay. Uuwi nakit di ako. Nudidak kaya't akasarita. Di awan marami na. Nanatuyang. Aglugan ka ni ti tricycle kaw. Jay sabali at tricycle ti paglugan. Nya. Ket no sakti na kapila nanatuyang. Jak nga rod kaya ti aglugan di ta tricycle mau. Ha? Di ka mamaw. Yay. Abay adi na ko na mamaw nanatuyang. Sak ni ko araw. Angkel ko ni Kapitan Inteng. Antik ni Antibanang. Sino dagita tattaaw? Ay jak mo dagita tattaaw? Ha? Abay, adan sakit mo akabaw nanatuyang. Ay sa anak ng gabaw. Di nakasarsarita. Ha? Di ka mamaw. Agluganak iti sabali at tricycle. Sak nga rod tin nakapila. Sak ti agbiyahe ita. Ay, magmag na aklangan nga gudaw. Ha? Ditakan. San ka nga mamaw? Ay sus. Nga paano ni nanatuyang? Di na ka mamamaw. Aniya ko ma. Who cares? Anay ko. Nagsakit di tiyan ko, tuyang. Anya nga mintikinan mo ayat. Kinan ko dyan na pati apansit itay malam. Nagsakit mo tintiyan ko. Kano na bang listay jayan apansay? Ha? Iso nga rod ajakon kinan. Anya. Mala, ano sa munti sakit na? Sumardeng tulat ta dayta. Ay, jakon maanusan tuyang. Nagsakit na talaga. Anya nga rod taramida. Itaray naklangan ijay ospital tuyang. Hingga mga ayam iti tricycle. Sa dino nga iti pangalaak iti tricycle katrabi iunayan. Makaamukan nga agsapol Ay na, mataya kaon. Ay, marigatan ako nga umagas tuyang. Ay na, ay diya kaya't amatay ka ba daw? Sigay, tayo nakagparayat. Kwaraw, tulungan na. Agsakit ni Badawng, itaray tayo di ospital. Ha? Sino ka? Ha? Ay isyak ni Tuyang, Kwaraw. Asawa ni Badawng. Ay, di ka mamaw. Nagpatulong ka langan iti sa balay. Siyak nga rod ni Nanam Atuyang, Kwaraw.
nalipatan na kadain. Tuyang. Ay, talagang awan ti amamok at tuyang. Pasensyakan nana. Ay pangaasem, kwarog. Matay ni tatam abadong no saan amay taray adagos ija ospital. Badaw? Ay, talaga asan kayo nga mamaw, nana? Ah, Suray, I don't talk to strangers. ah. Agbiro kayo ti sa bali pagpatulungan yaw. Ay na, kapitan. Masika ka di. Diyak kaya tamatay ni Badong Kaw. Ay, permite sakit ti tiyan na. Gaputa sakti, kapitan. Tulungan kayo, nga ura ka, gurguro na kamay. Kapitan. Ala, siya kung ti makabo ang makisarita ka ni Kwarab. Taray tayo, Diyos, hospital ni Pari Badong. Ang mga numaungkal. Awadan ate kontrabida itibiyag ko. Parinteng, pakawanan da kami kinituyang kaw. Da kayo matlagayan ti makatulong ka da kamay. Paray, pagrabangak ti tumulong ka dagiti ka baranggayan. Dahil sakit nga ro ti kapitan. Timbag dani ko ka nang itarakin ka diti ospital. Ay, pakawanan da kami, kapitan. Kwarog, pasensyakan ano anyaman dagiti imbagbagakan kay ti kalabas. Okay lang, nana tuyang. Gaputa mamuna kaon. Ah, Ama mo kamatay. ay. Dahito ti maibagak ka da kayo Pari Badong. Marituya. Saan kayo anaapal launay? Tama diti kasta. Nagbasit na ba ibagayo pa yan, nga wanti ka rumayaw. Adi da kami na mamaw. Black na kami pa iti Facebook. Baka pasarmat itirik na nagiti pamadakas nga ipupos siya kontra kanta kamay. Gimura kayo nga awan kapkapuna. Iso nga agbalbaliw kay kit din. Ikatin niyo, tigura di tabaro kong ya. Ay, husto mat ngamin, tatabadong, nanatoyang. Ikatinyo day taugali ang managapal. Taawan ti sabali nga agtitinulong. No saan ada kayo matlang ngagkakaro pa. Ala, sige. Ditan tinagibusan ti sabali pa'y nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ng labida tayo, anay! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bolyesen. Kan iti direksyon, Virgie Peclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenday Toying Estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nung yabida tayo, anay! Kapitan Enteng! Mare, nalpasan ja istorya. Mangrugrugi akpay laeng, maray. Ay, kunami ano nalpasan tay istoryam. Mala ituloy ka, aguli magkayaw. Anya dyan nagsardi nga ka?
Jay kinamat jay lakay jay bakit akaaro bayaw. Ay, unan niya. Ay, idi agbuilon jay lakay amang kamat ijay bakat. Ay, marikwanang, ang nervyosa. Oresyak nga rod, agkabakabaak. Dengdeng ganda kunusan. Ay, isardeng mo pala ang tiagistorya, marituyang. Bay andak ka di amang ilepas it istorya. Ay, ko nga main, Maray. Maribanang, ibagamon Eh, madanagan kami ka ni Marikwanang. Tatunggal agistorya ka. Kaslamatin nagday tapos tisaw. Ah, Uway na, isa pagsarsardangan da kang agistorya. Tapno saan amatinag. ay nakastinay maray. Ay, na. Idi ko natin. Ay, ala, matinagan. Na. Ayan na ngayon depustiso. Na, Ayan nan ngay ngagpaisaw. ay, labad da kam samatan, Maribanang. Ay, so, Ay na, jakmat nga rod na ala jay antiparak. Jak makita. ay, sikan amarikwa ng timang biro. Ay, jak pa'y nakaparo ko diti sarming ko. Jak mitla makita Ibagbagayon tumang amin amarigrag depustiso. Di natin naglaki nga rog. Ni Kapitan ti lumabas. Ayaban niyo, taiso timang biro kiti pustiso. Ay, aglisi kayo na. Naglisi kayo, tada sa pulan ni Kapitan. Imbag ano mabiro kam. Apay, Maray, saan mo't lama kakita ni Kapitan Aya? Ay, nakabiro ka kun. Ay, depustiso daytan kapitan. Ay, este, indapiro ka kun ako man. Na. 500. Ha? Makita marituyang. Kasta ni Inteng no agbirok. Sabali ti mabirokan na. Ay, Ay, agawid ako. Tada na biro ka. ay, depustiso ngay. Badaw. Ha? Mayat tituturogak? Umay nakriingay? Ingka man biro kan depustiso. Ha? Apay di postisam? Mapukpukaw. Anya? Pati postisam? Siyakpay ti mang biraw? Kahit asino ngay nga ron tibaong ko amang birok no san asika. Ay, no dito'y kalaan kumabalay nga agtalinaid. Saan kumamapukaw dahi ta postisam? Ay, Naghilig kan tumad nga minamakikaru ba? Ayan nga girl ka, wantay. Naadda ijay salas. Umayak man umutang iti kwarta na. Adak, dito ka na kan. Come here. Angkal. Nay, nakangatumot da kita sakam di talamisaan. Agrelaksak at dakwartak. Ha? Apag isong harot angkal. Umayak umutang. Ay, anja. Napukaw ko nga minjili magasot ko itay. Ay, nakapukawam. Mapanak ko magumatang iti tersina ni kagawad ko anang. Pagamuan ta napukaw kumutin di kwarta. Ay, no kasta. Kwartam, dyan napidot ni uncle mo. Kwarog. Na, At napidot mo ang kwarta angkal. apay man ay bagam tikas na dunga. Aguli magkalaan ka de. Limagasot ka di dyan napidot mo angkal. Wan, kwarog. Limagasot. Ay, iso day ti kwarta. Heh, Enteng, isoblem dyan kwarta ni kwarog. Paglod ko kumaday jay, tapno matiksak JRR makabalasang. Anya pala ang tiar aramidam, Inteng. Itadmon Kanayon mo nga ibaga kanyak, adakas ti agala itisan mo ako kwa. na, Tadi ka pala aggunay, Inteng. Kwarog, ingka man alaan dyan balunat ka. Ayan na, ay, angkay. ay, tagton. Dayta. Ne, Yawat mo akan guana. napidot ko dayta. Saan mo ako kwadayta, Inteng? Ala, ako nakasta. Ay, yes! Ay, na. Thank you, angkay. Mapana ko naglaw. Say-saya atong ti agarem, kwarog! Mayak man nagpalawad kagawad. Ne, addan pagload mo, Kwarog. Abdan Nimot gayam angkel ko tinakapidot iti kwartak. Aywan, adda ka napidot na dito tersenak.
Kaslad na nabadda ka ka. Ne, anya dayta? Yay! Pustiso mo't dito yung nabadda ka. Ay, pustiso ni Marituyang dayta. Kasta ka day. Wen, ay na. Namin ano asinapol na dita. Uray ni kabadong. Ang si kamalagayam ti makabirok. Ay, sanak pa ilang aglaw kagawad. Ah. Inak man ipasa ka day ito yung pustiso ni Nanatuyang. Ha? Nanatuyang! Nanatuyang! Wapay kwaraw. Na, apay ngay agkat-katawa ka. Ah, makapakatawa mo't gayam tilangam no awan ngipan mau. Na, awan nga ron dya pustisaw. Ang dadabi makat ka. May kakadi dito'y balay may tapno katawaan naklaan nga. Ay, saan Nanatuyang? Kay, anya ngay nga ron ti umay mo ibaga. Importante dito ibagakan ka. Ibaga mo, di na kong pagsawag. Tanay, mafigatan nak ngagsaw. Gaputawan ti pustisaw. Ayan jay aso may, tay pakagat ka malangan. Ay, aguray ka mo't Nanatuyang. Sakbay nga ibulos mo jay aso yaw. Ipakitak pa'y kan ka daytay. Up! Ha? Jay pustisok mo dayta. Akin nga tao, akin baba. Ala, itad mon kanya kwaraw. Basta itid ko ayamot daytay. Apay nga ikit kukwak dayta. Ala, iyawat mo. Aginawat ta Itaan niya. Kwarta ti awat mo kanyak. Anya? 5 gasot ti bayad ti maysa. Tangay 2 daytay. 1,000 ti bayadam kanyak. Ha? Nuaddan ton kwartam. Amumaon ti pangbirukam kanyak. Nuawa na kajay paradaan may. At daha kajay balay ni Uncle Kao. Sino ti ururayang, Chip? Ninanatuyang. Umay dito'y paradaan? Wana. Taumay na iti ti pagbayad na itinapidot ko apustiso na. Aya, Kita no umay. Tamapanak pa'y makipangan iti balay da Uncle Kao. kat no umay ngay. Ayaban nakadagos Uwan, Chip. Ay na. Napasa ko na nangan. Ngamawan mo't langan ni Nanatuyang. Nay, apay ayang gaur urayam ni Marituyang. At daalangan na kanya kantay. At damot alaakan kwa na. Kayat mo asawan. Ada tungtungan yaw. Unantay. Ay kat urayam mun Jakon mauray antay. Ibagam laangan no umay ditaw. Ama panaksarakan ni paradaan may. Ay namaray. Saan ang nasayatar aramidin kanyak ni kwaraw. Apay aya. Kasanaw, pagpabayadan namit kanyak niya pustisok ang napidot na. Ay, isumat lagayam akas jeti sa una kanyak idea. Ay, marigatan na amangan, tawan pagngal-ngal ko. Ay, kat talaga narigat Marigatan na pa'y amakasao. Ay, di saan ka pa lang agsasaaw? Mabaling nga ron mag. Ay na, una yan. Kaasi ka mat, Marituyang. May saka mo. Adda dito ni kwaraw. Napanagitulod iti pasahero, nana. Makitam dito ropa. Uwan nana. Makita. Kat... Ay na. Kasla... Kaslaan niya. Ne. Kasla makaungot kan sa. Talaga makaungatak. Adaw ti mangkat katawa kanyak. Gaputa awan ti pustisok. Uray siya ngarod nana. Makakatkatawa. Ibagam kini kwaroga. No saan na pailang nga isoble niya pustisok. Ireklamo ka. Ay sos. Delikado ni Chip no kasta. Ibagam data kon kwa na. Ha? Una na. Un, ibagak. Chip, imay itay dito ni Nanatuyang. Nagbayadain. Sa bali mo ti ibagbagana, Chip. Anyang itimbagana. Makaungangat. Kahit. Nakapangrum jero pa na amang ibagbaga iti kastoy. Oh. Denggem Chip. No saan na asubli jet pusteso?
ireklamo. Di tati ko na, Chip. Anya? Apay nga anak katawa ka, Chip. Sana ka mabutang. Apay asaan? Kayat mo, di maireklamo. Ha? Sana ka mabutang. Tamok mat lang no asino ti pagreklamuan na. Kan ni Kapitan. Una, amamatan ni Uncle Kao. May turad na kayamot nga ungtan. Ayun anya. Iso ajak ito ti postiso na. Aging gaasaan nga agbayad. Ibingayan nakmut Nubayadan na kanina na tuyang, Chip. Apay nga, Mare. Saan matin nga umay makiin ng istorya ni Marito yang kadata? Ay, wen nga rod. Agtantan awlatan ijay tawad Wen, no maminsan, iti matruwangan ti pagtanawan na. Mabain samot arumwar. Pagbainan na kumangay, kat nagpuskol matirupa na. Kasano aya, kat awam mo ngamin ngipon na nga aging kaita. Na, aging gaita, awan pa'y laeng. Saan aya napidot ni Kwarog? Idi kwan, saan mat kano akayat nga isubli ni Kwarog? Aging gang agbayad ni Marituyang. Anya, Iso aday jay, mabainan arumwar ni Marituyang. apay nga may namasapol abayadan ni Marituyang ni Kwarog. Ay, jakman amaw. Sapay nagngina jay singsingirin na. Na, ay mabit lang Payapayak man ni Marituyang. Ay na, idi pa'y lapay payapayak, Mare. Ne, ay nagpayapay man. Di nakano kayat ti umay dito Kasta mo lang ti insinyas na idi kanya. Di na kayat at talaga. Apay akas tatirupam tuyang. Apay aya, Kasla ka mo nalsa man abagsangay. awan pa'y nga de postiso. Ay, nagalas ka gaya matalaga no awan ngipin mo tuyang. Karkaro ka bimakay. Oh, sika kumakat tinapukawan iti postiso. Ay, mapanak sa mangkita itinapinpintas bakit Ta, isokat na. Ay na, tuyang. Mabainak man laeng no agkadwata di tarwar, tuyang. Anya lang nga, iti ibaga kanyak dagiti tattaw. Ha, anya kumangay. Ibagada na, lulakan. Gapo iti dayta langam. Pudno aya dyan na damag kumaray. Nga niya, Kapitan. Pudno mo't kayam nga awan ng tingipan mo, aging gaita. Sige, katawaan na, Kapitan. Yeah. Tadi kanton ibot-botos aplos. Ay, no. Kung naklaing, agis-isa maklaing. Anya ti umay mo ibagamar, ay. O may ko'y reklamo ni Kwarog. Ay, ada basol nakin ka? Napidot na di postiso. Ngam saan na kayat nga isuble. Na, malaksid no manaykan ko na ti postisom. Agpapabayad, Kapitan. Na- Agasam. Sa nga ribo ka no, tibayad ko kan kuana. Naghinabatan? Naskon ang maisuble di postiso, Kapitan. Ay, wala. Naskan amay sublimaray. Tapno saan da ka akat katawaan. Mapan ka kano ijay barangay hall, Chip. Apay ka na, jipaut. Kasarita na ka kano ni Kapitan. Tapay manayin. Panag ko na, nagreklamo ni Nana Tuyang. Ay, nasayat nga raw no agsango kami di barangay haul. Taijay matan nga agbayad ni Nana Tuyang. Sino nga, iti umuna nga agsaw kada kayo. Siya ka. Kapitan. Awan mo't paabak kada kayo. Sa pagidan kayo mo't ngagsaw. Siya kaun, tasyak tinaawanan iti postiso. Malaala, si kantek sa umari. Ti kayat ko laan, Kapitan. Maalak di postiso. Anya nga ko raw. Amok adakan kan di postisa ni Nana Matuyang. Agbayad pa yung Apay nagbayad kat postiso na dayjay. Napidot mo laing. Apay ngay dagiti mapukpukaw apita ka. No adamang isublay, at dagunggunana.
Na, sa balidaytan at tapos tiso nga rudin. Saan apitaka? Itid man. Makaungit akon. Ah, Agbilang ak ititanlaw. May sa. Dua. Tal! Na, itid mo wano saan? aw, taytan. Da, may samot tinsod na kapitan. Ta, Jelakin nga sa... itid mo amin ko araw. Aw, taytan. Dahil mare, kumpliton. Ay, mapiit lang, kapitan, ta isuot kon. Ay! Kumpletong kapitan, makasao akong itilimpyaw. Ay na, agyaman ako na Ay, Na, papanam ngay. ay katsiyempre, mapanak manin makiinistorya, kapitan. Ay! Ay, kuarong, pananggundaway ti kayat mo nga aramidan. Iti sika tinapukawan iti limagasot, insugli ni kapitan, taisot tinakapitot. Itata sika ti adda na pidot na, agpabayad ka? Ala, sige. Dinan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang istasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangan.